Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sinina anu mapuji engkamanang itu napun ni fung Allah Ta'ala. Magai nasaba fung Allah Ta'ala pancadi sinina alaki. Wa maraja pamasina naniya akamasina lori idi manang. Uang iyai maparintanangi patatungi agama salam. Uang iyai maparintanangi silin atau panditay sirikuang napanasam nekia napakasing agama salam. Alhamdulillah, syukuruki mapuji tandigangka lori sisi araji aku wasangan nafung Allah Ta'ala. Nasaba ilalan na yawatiwi na tofadang kakipay masyama notisi supuk ko tangana di cingi. Degaga akat tasangadin na tofada melo ki makka idua wali di mata na tofada cenga di bitara. Mamagi-magi nasaba padongat tayamanang mancajiwi patampak barakat na pamasi. Nadi nagaga iwalekengi sangadin na suruga pamasi na fuasawan. Salawa tamapetu ifongola lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya simata jallo kangi asalamakan akatuwong linota akatuwong akhirata. Na iya surugai lolumitoy hapam masina. Upapahanap punay tumasalawa imakotoro tumapasalama imas lori alimalabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga natupadang kamanamuah natupada makalit jari salang kabitarai dari yatupuri awala gading itu daki yesit na pepang ulawon. Dega gaya katay dega gaya si mata-mata sangadin na tumilo lulungang iriyoran nun na fungan la ta'ala. Nasabato na siyama si sumpungat taylalan na igiswewe makotoro syafaat na nabita di yaumil kiyamah. Sinin na tumatuwa malabi jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Salasin di peristiwa irika sejarah tacata ukoy ilalan na kurangi ketika memasuki bulan Zulhijjah, peristiwa na pangulut Nabi Ibrahim padupay tanda papujin na lorifong Allah Ta'ala degaga akat sangadin nagiri anak na itala ay pangulut Nabi Ismail. Manuro riwaya makadayro anak si batu-batun na intamak borong-porong na matan na rahasia arudani temak betun na angulut temak buku na tubun na. Siang jadi angan-angan malam jadi impian haja kepadanya tertumpu anak si batui. Tapi untuk mapitangi tanra papujin na lorifong Allah Ta'ala gela rela geri anak na itala ay pangulut na Ismail. Maka termasuk hitungan na ulangnya Zulhijjah Muharram itu bagian dari 4 bulan yang diharamkan Allah. Makanya dia itu ya sadari kaki mutamawi tahun baru Islam. Sisa buat pada tu 45 Hijriah. Jadi ya wesewe ang kaki mutamawi telu umpuna Muharram. Makanya termasuk ia tu Muharram bagian dari 4 bulan yang diagungkan dan dimuliakan Allah. Ia ko ulam malam bitalo kay gayero raja ko Sya'ban Ramadan.
Makanya makanya bita ia kumurun tu ia 2-3 ulang perbanyaklah doa. Makanya okoy pamulang na ular raja ba ia ko idupin na seba iwaringi awatangan na idisigan agay baca. Ibacay Allahumma barik lana fi rajaba wa syabban wa balik na Ramadan. Tapi iya tu ulang Muharram memang ulan na mito fung Allah Ta'ala. Jadi angka tu apa ulan na fung Allah Ta'ala. Makanya minha arba'atong hurum. Narampe fung Allah Ta'ala ilalan na akurangi. Maka da inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun huruf. Majappu fung Allah Ta'ala pancaji 12 ulang. Pancajingan na langi esiba walinoy minha diantaranya arba'atun huruf ada 4 bulan yang diagungkan. Angka mito apa ulan na fung Allah Ta'ala. Kaya gaya roh. Maka day wawana andai guru tapa hikmah talutu matarate siti masarang. Jadi ya matarate ya kotami ulasul kaida sulhi ya Muharram ya masarangi ope ular raja ba. Makanya ketika masuk bulan Muharram ada beberapa doa amalan yang diajarkan para ulama. Termasuk maka dan guru tak pegewi puasa sunnahmu ya kotami Muharram. Termasuk guru ta Imam As-Suyuti rahimakumullah kan mengatakan ia ko angka to mapuasa oke capat na Sulhijjah na pamapuasa si oke pamulan na Muharram maka ia ros hitungan na puasana mancari palebur dosana selama 50 tahun. Amin. Tapahan itu jadi tajam apa ya? Alhamdulillah. Tapi komeki jami mako kede na cocok na sabak maliwan nih. Tapi maka dewi Nabi tak angkat tu telu aso itu dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram. Kegaya roh termasuk ya kotame umpuna asyara 10 siti Muharram. Jadi bukan hanya berpuasa pada hari Asyura. Ternyata namo pale asyara umpuna Muharram si bawah 10 siti dianjurkan untuk berpuasa. Serekuama dari nato pada Yahudi. Tapi termasuk juga ada beberapa amalan ya kotami 10 puna Muharram. Biasa makadai andi guru tak tajami supaya sunnah mutlak pataraka ba'da loroh. Biasa kata jama ye. Dia dan kata yaitu ya sangi supaya sunnah mutlak. Sumpah sunnah ia digaga batas waktu jumlah rakana kecuali waktu yang dilarang untuk beribadah. Makanya dia itu gaga sumpah sunnah pas sepi waktu ba'da asar na ba'da subuh. Selain daripada itu boleh. Kami topi itu waktu dianjurkan untuk salat sunnah mutlak berdasarkan 3 kitab. Termasuk narampe guru tak kitab Manasil Akhirah. Yang kedua kan Sunnajah wa Surut guru tak Syekh Abdul Hamid Al-Quds. Si bawa guru tak Imam An-Nawawi dalam kitab Nihayatus Sa'id. Termasuk maka de guru tak niga to jamai sumpah sunnah mutlak patarrakan oke wani pituna ular rakjeba. Ia komatinulu nama nanungan na jama aga pule na pimali wimate ia kode nitin ron na risuruga pamasina fung Allah Ta'ala. Denang kata jame ini denang kah makanya tajame matu maka iya na ya sitongan na napake ye panritate ye katutok ko milo imati na pahani itu ye ali milo imati na padaka mito ye ali na milo imati malawi jin ni matarate minda ye se na kasoro na lengi bawa wasiat wija-wijan na nalisuri pamasina fung Allah Ta'ala. Ternyata amalannya rutin melaksanakan salat sunnah mutlak upanna setiap ketika masuk malam 7 rakaat. Yang kedua termasuk sumpahnya sunnah mutlak patarraka upanna jamah ya kotami as-su'ara capat na ulesak perang. Ayana tu biasa makadaki campu araba. Ayata apa ya kotami as-su'ara capat na ulesak perang 320 rupan na abala na fonon no fungal talak kolino.
Makanya ulama menganjurkan supaya sunnah mutlak ko pataraka ba'da lorong milodok patola abala sirekuamat 360 na sunnah na takori na kenapa bala. Termasuk masuk 10 Muharram. Kadang guru tak jamin supaya sunnah mutlak pataraka ba'da lorong ketika masuk 10 Muharram. Termasuk ketika masuk malam 10 Muharram angka memang apa supaya sunnah dianjurkan. Kaya gaya roh as-supaya sunnah taubat ki 2 rakaat ba'da maghribi. Tami wani 10 na Muharram. Pura tajama yaro talanjukang supaya sunnah tasabbi 4 rakaat ba'da isya. Napatajami supaya sunnah hajat 2 rakaat tatutuk na sabak witri 3 rakaat. Magin na tumas supaya sunnah taubat. Na sabak iya na tu ya 10 po na Muharram iya ka sinin na awatangan na susana sinin na nabi na fungal ta'ala. Pangulutan nabi Nuh standar kapala na setelah terjadi banjir besar itu ka 10 Muharram. Pangulutan nabi Ibrahim salama puli ko api malumpa-lumpay salama 40 hari 40 malam itu 10 Muharram. Pangulutan Nabi Ayub 20 si dito nawawala sana. Kagato pura malasa 20 si dito. Di pagagadi. Ya pwede na pitalunga sumak dariki ni. Napaji semak bolo ay tiaji paja mak dariki hadanawi raji pahaja ikoto malasa. Pangulutan Nabi Ayub 20 si dito nawawala sana. Tapi Allah angkat sakit dan penyakitnya itu 10 Muharram. Pangulut tak Nabi Musa salama poliko bala tentara na Fir'aun itu 10 Muharram. Pangulut tak Nabi Yunus masuk poliko watan na bala itu 10 Muharram. Makanya ketika tamay wani 10 na Muharram ba'da maghribi tajamalani supaya sunnah taubat dorakan. Napa tajama supaya sunnah tasabbi yukotopura masupaya isya siaga rakan na parakan na. Apa iya tu ya supaya sunnah tasabbi iya ko ang kato matinulog jami supaya sunnah tasabbi na mata na iya tu amala ibadah na ketika ditimbang di yaumil misak di nagagawala na sangadin na suruga pamasin na fungal na ta'ala iya dampengi atas salah na dosa na pamulan latu capak matina bahkan dosa yang tersembunyi dan dosa yang malahirang iya dampengi manamiti dosa na. Makanya makanya guru tak iya kode mulai jami 1 kali 1 hari cukup 1 kali 1 minggu. Iya kode mulai jami 1 kali 1 minggu cukup 1 kali 1 bulan. Iya, ya kode mulai jami 1 kali 1 bulan cukup 1 kali 1 tahun. Ya kode to mulai jami na sabat tomare pasibu cukup 1 kali seumur hidup. Iya ko seumur hidup dia panang kata jami mati bawan ni. Pak makututongan na iya to. Napa tajami sumpah sunnah hajat darakan. Jadi masa Ramadan bi jami sumpah hajat oke wani 10 na Muharram ketika masuk jam 2 tengah malam. Magai termasuk okon itu waktu ya kota miloda mawoso pi pak dongan tanaya woso na sinna pak dongan na malaikat. Makanya ya na angka to mala dak na cinnai latu maku kue sowan ni tiapa aja milodo makbusa timun na milodo eja na milodo tupak dongan na koni wani 10 na Muharram milodo. Tapi dengan sebelumnya tajami supaya sunnah hajat dorakan. Apa manggai pitu wani ya ko milodongi anak apuna Adam ketika dia mengangkat kedua tangannya seraya minta dan berdoa kepada Allah mustahil dia na itolak dia tupak dongan na. Kaya gaya roh pertama ilodongi ya kotami wani pamulana ular rajab. Yang kedua ilodongi ya kotami wani patengana ular Sya'ban. Ilodongi ya kotami wani asyirana sulhijjah. Wani 10 na sulhijjah. Wani al-parapitara. Wani 10 na Muharram tungkat wani Jumaat. Itulah doa. Ketika kita berdoa mustajab apa doa tak? Na panatuto na sabah sumpah sunnah witri tak telur rakaat tomo-tomo lebih yang kia hadir. Jadi memang banyak amalan ketika memasuki yaitu bulan Muharram tomo-tomo lebih yang kia hadir. Sini na tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah erewa kipaimang ni gaya rofangulut Nabi Ibrahim
Ata kami na malabot tuwari libot na walwalino. Magi na malabo ang kami man na ang kawatu puray makaroba. Agan nakarobang makarobi si sebu kayun na bimbala taluratu kayun na sapi seratu kayun na unta. Di patugaga to sogi kalalabis sa nganin na fangulut na nabibarahin. Na yato na rawatuwe makare fungalata lade nagaga atap ko kami na malabos sa nganin ay barahin. Makayatono rawatuwe de na sadari ali na takumaware kada makada epuwa benitawire nga anak na muji anak ko wakarobat to. Jadi yaro fangulot ta Nabi Ibrahim anna ni fulo na to siala siti hajat de pagagami jannah. Jadi ketika seorang perempuan yang berumur 60 tahun maka itu guru tak nakan ni masa manafos. Batongan na manafos tipis harapan untuk mengandung apalagi melahirkan. Jadi pajan itu mak daram makun raya ya kon adapin na pulo na tahun. Makoro di? Makoro. Naya fangulut ta Siti Hajar aswan nitia faja min lodo. Jadi ang kami matutu pak dongan na fangulut tan mi barahi ma iwari wija dega gasangadin na marepa yang kalinga. Maka da rabbi habali minas solihin. Termasuk makadan dari guru tapa hikmah yako ang kanto makurawija minta ni syala na si babini na lakin na natokodi pagagawija na coba amalkan ini kaya yaro yako tomelo masiba wabini winalaki alaki uibo si kokaca agay baca dito to mapaterima alaki uibo si yepure tapaki mapaterima kodarongi kue katuwangi itane kokace agay baca. Pertama, tabaca Al-Fatihah 1 kali. Yang kedua, ayat kursi 1 kali. Yang ketiga, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 kali. Tapi nungang ibenita lakit tak tungka meloki masih bawah barakat na yetuwe bosi mondo dara benita na matampu jadi yang iwija-wija. Yang kedua, salamat lelewani. Itu yang diamalkan. Jadi ya ko angka to pula ni mak dottoro. Jadi jika gawijan nama kutum itu je wijan na ina de matu je gaga. Apa kata ye 60 atau 70 to widi pagaga wijan da ki guru tamalkan itu purana na amal ka we mak baruto anak na tiap aja. Tapi makanya guru tak ya komeki malai pak burah sinin nalasai apa mi matutu we wadi ya pak burah. Pertama air zam-zam makanya ye kongkete puli tanam Mekah ajak lalu dia gagawe zam-zam tak ye na tu biasa tu mototak na tarik ku tengana pusina bolana kama kira. Yang kedua we tasik ye ko angka to nakan na lasakalan liang batongan nati malolisu ye rola sakalan liang tasuri curu ko tasik na baca Al-Fatihah Al-Ikhlas An-Nas na pemupak pemak maka Allah itu angkat penyakitnya. Ya kong kata cede iya tercuruk iya Al-Fatihah Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas tercuruk na ibaca ya roh itu na ya kursi tak baca malamu ni matu batongan na moya meroh napakimu pak itu diulang selama 3 kali barakat na gaya tulasan itu bosi tasi jadi kira soha cocok lah daknya setiap minggu alhamdulillah jadi aja telobar rekreasi tali barakat la rekreasi tak tocur kota sih tapi aja muncul ekonomi senangnya weh labu kok tuh sini na tomo-tomo lebih yang kehadir jadi rewa kapemang jadi ia tuh wadia lapak bura wai zam-zam. Yang kedua wai tasik, yang ketiga wai bosi, yang keempat wai lawi. Ya to si komeki ya sange wai lawi, ya tu wai pakai wai oko kerang tidak ada campurannya. Ya komeki malai pak bura sinin nalasik diangkat sakit dan penyakit ala toki si wai bosi kukace tabace Al-Fatihah ayat kursi Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas masing-masing tabace ke 70. Tapi tainung selama 7 hari pagi dengan sore barakat na sini na itulah si diangkat oleh Allah.
Itu makanya maka dia andai guru tak air Al-Quran mengobati segala macam bentuk sakit dan penyakit yang diderita manusia. Itu ya besi barak kami manto tomato lebih yang hadir. Jadi rewa kapai mam. Iro aswan nitia faja min doa ternyata terkabulkan hajat na pengulut Nabi Ibrahim. Magi nang kayaro watui mondo dari siti hajat jadi yang iwija-wija itala ifangulut Nabi Ismail alaihi salam. Tayatona lo pene balay gala funganana makane fungala tala Ibrahim angka jetu warikada pura mupuada gere anakmu. Nasaba iya tu agame sidi pangkau kasisok bulapa ada masarumala bimopi sedi pangkau kan untuk buktikan itan rapapodi tenorifungan lata na inya si sebuah lapa ada. Makanya akatana minutong ngagiri anak na tasuan ni tiaje faja milodo anak temaka foto na rito moton na denang kanalucaki pakitan na tumoton na nasoba warekada denang kanalo atin na tumoton na nasoba pangkau kan ada nafuada fangulut ta Ibrahim ya bunayya inni ara fil manami asjahu gaban surmata toro anakku panipi kariwatuan nigere kona maraga tu tangakmu na yatona balin na adan na fangulut ta Ismaila melo igere ko ambona de gaga nafuada sengadinna ya abati falma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin ambo ya koyro parentana puang tapak dupa lalo ni mati pitalolunga nga anak maturo na sabara den si sagaga tau na melo igere ko ambot na bakam makade fangulut tasmail ambo ia komelok tagere ka tasaki dua wali lima kusirikuang mangiwatuku tagere nede uwa kampak ambo riwatu kumelo tagere taliling liman na wajuta serekuang mangenade na tak basay widaraku na mancaji wi pacal la dosa tandikiyak katek ambo riwatu kumelo tagere tapasitaki serekuang mangimalomo risisi na amatingakku tapalatu ka nga salangkod dani kolori indoko tasuro sa barakang inasabab parentana fungal na taala mangay batuwa mito sa barak na fangulut na Ismail melo igere ko ambot na tumatomalabi yung kiadi apa iya may matuto yung sa barak talupas salang sa barak na sabak parentah yan na melong matinulog jami ibalis sa barak may mapanajaji apa iya to yung sumpayang ikin no yung monromarat yung kadegurut tatanya to yung okoy tupangkaw ka na nasaba iya tu sumpaya angkana tattoruko sujud tudang ya na macamete tattoruko sujud tudak jadi ya tu sumpayang kan rimarat itannya to ko baca-baca nah ya ko yaplak takak barek latu beresan lah jadi ya tu sumpayang tapi rajingan na ibadah atinulukan naman nanungan na angka tahu inajami lorona wedi sinajami asyarat na nataro jema-jema lido angkato najami magharibi na desi najami sana kalalo je tau de na je na sumpayang mapamure loro sarak magharibi isaya pa napasa di kosubi napasi jamak mana ni sumpayan na kada guru tade ya napasi jamak iya tu mapasi jemumi makanya iya mi tumara iya okometu atinilukan nah iya kotomelo matinulu sabara kina sabak perintah sakbarak na sabak larangan, sakbarak na sabak musibah. Batuana sakbarak na fangulut na Nabi Ismail, ifatadatungan ni bangkung ngiri alun na anak na rampu padangi puli kuwanuan na nataro kuwanun na anak na aga akata di gaga senganin na melok giri anak na italai Ismail. Na giri anak na nagosok bangkung ngiri alun na anak na araja aku wasangan na fungala tala magi hanang kiruwa tuwi tiyang makan ri bangkuke magi na tiyang makan ri nasabak batuana sakbarak na fangulut na Nabi Ismail ura tiyang petu uli tiyang sapi juku tiyang malara darat tiyang masulo nyawa tiyang lo ya kode na situro ilo na puwangi musti di na kajatiyan tamakau apiye tapatot do anu maruncing iya ko yeme matutu watu na sitinaja na din na siture lo na fuangi musti di na kajadiyan maka ini tomatuay tomelo malay kanja na pangkau na fangulut ta Ibrahim na siti hajar
Makanya angka tu ye apa kewajiban na tumatui loriwi janda. Agay roh termasuk ia ko janji wilo fenganana poli kebuan na induk na dega gasak dah pamulan na rengkalingan lopunganana sengadinna sakdanna ambokna na asanna fungan la ta'ala. Makanya dianjurkan ketika anak lahir engkau asankan telinga kanannya, engkau ikomahkan telinga kirinya. Apakah tu jadi tayedina jena milo jama yewe anak kadan yemi itu ne jama ku bangi ko mi masumpa jati haja ne jimu bangi itu nana ina macari pun kan aja sikna tau makurapahan yewe. Magai ternyata ye ko bangi tau nakama ia tu watunan wakka buku-buku na tau ye ko bangi tau. Makanya Nabi menganjurkan engkau diam ketika orang mengumandangkan azan. Magai nasaba okkometu tu waktu wakka buka buku. Ia ko kama tawe wakka ura-ura. Jadi ia ko angka tau tayan akan nala sa buku-buku cek di mapat di utuna mapat di lekat na ia ko bangiti amak koki. Aja mapakaraja curita. Apa mega to aja tawe napa ni nagosok macurita ia ko bangi tawe. Kada guru ta'ala barakat na iya tu amma kokoh muang kalingi tekbang mubati na sabak laleng ati salasay bangi tabaci pak dongan na Allahumma rabba hasihi dakwati tamman latu capak na tala ni dua wali pala limata toko yuluna timuy tabaci salawak bikatan lu tasawula sinin no rupan no watakali capak gemak latu capak na kanuku ajewe barakat na de nakan nakila sa buku-buku na tomate. Dito na terlambat. Yang penting dito pa na tomate insyaallah. Ay, ta coba ya tajam tapi namo tajam ya ko makura kayakina itu na may makan rin. Apa kaje to makada makan rin mo gaya ko kataluti makada diji nakan rin dito ngahana tu. Makanya ita parimeta ya ko aganda de kada apa miga to je to akalan na minapake de napake ya tepat nah. Makanya itu tomoto tak yole tepat na ya kalan nah ya di anak muri yole akalan ina ya tepat. Makanya matan ripaha tomoto tak tapi madodo sekolah nah ya di matan di sekolah makurap pahang. Cocoknya di cocoknya sini na tomoto lebih yang jihadi termasuk ya ko angka to nakan na lasa urak nakan na asam urak rimati urak kajapi tak coba ya ko kama itawi. Makanya makade andri guru tapahikme angka kutu baraka cinang pas sebelum imam mengangkat kedua tangannya seraya bertakbir as-salawat lalu kicinang pa napaki macino lepai mak. Iya ko masalawat mo kicinang pa na takakbar imang itu takakbar itu baraka na di nakan nakila sa urak na topati. Makanya itu anak azankan telinga kanannya, ikomakan telinga kirinya serikwa mengiwak ke urat nebukun na mancaji anak sehat. Jadi ya tu mancaji anak soleh. Ya na tu biasa na, angka tu biasa na anak nakan nalasa anak ni. Biasa melemak siwali aji nabitina. Mabiculi manah kadai buru tak tungkat as-sujuma ambo anak na bangi do cili atau nah. Muka-muka ngidut cila biunah di nagan nasitong suku jukunah bukun na urat nah mancaji anak sehat na di nakan nila sa anak naman. Yan na ya Pak Burah. Makanya ulama menganjurkan pertama kewajiban tak ini tomatoy bangi do cili na anak tak do cili atau na muka-muka ngidut cila biunah. Yang kedua jadi anak tak kan mesti yeling asam. Angka biasa makada apalah arti sebuah nama. Apa kato itu to yang malengia sanganak nama kalam pinadeje ni sebatongan nah apa mega to je to ye mimi je male nakada sangartis na pujila de rastisi na pada ke kosanana na ya to na je asa tamma kalam pena ni ga senna suci sapitri putri citra lestari mawangi sepanjang masa cantik jelita seperti bidadari. Mana je asam ada kuninga suci sepitri putri citra lestari mawangi sepanjang masa cantik jelita seperti bidadari. Apakah to je to malengia sanganana ini nyata po kampung jadi ni akta kelahiran na napaka na poda kadosta angka nakku alhamdulillah nurita walinia sepuluh nak mursuk ko capil jadi ni akta kelahiran na
dakuni gaita sangali nakadai yeko yami temadi kisah apa maripa wang kalingan napake pu imama pamupu na sebab mana sakadairo asanana ay bahasa Quran ada kuniga nakada musyrikin ada kue misemua kaje tiasa musyrikin ya tiasa ngi musyriki to mapa dua aja tola ya to sangi we na tulay sang nakasi nakada Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sangi makan mana bahasana batungan na kurangnya lope nga muruso ko capir rewo imagan na talunga sonuruso na salasay rope nga nakadustas alhamdulillah mak baraka ada kuniga na tasanya na tak mancaji musyriyadi musyriki mancaji musyriyadi pakato je to maling ya sana na nakadaniga nakada itaji siwa wala kutiba ada ko kurangi deje gaya sang itaji na lakutiba nakadang katuha nakadaniga minta jeri minta tihal anhar Nakanya kola kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ada koi deje nakwato makanya ya komadodo pak disengagame ti maraji memang makanya kutana ki je kustas kutana ki ko guru tafandri teh bari makanya na magalo sanana ta apa ya tu kosurugat doang itu asa ya masero apa magan makadan re guru ta iya kumakun re makadami tu tewe siti iya kuburani makadete Abdullah makanya sininna keturunanna nabi tak makun re siti mana pamulanna indukna Siti Aminah bainena Siti Khadijah anakna Siti Fatimah bainena Siti Aisyah jadi di matu makun raja tatulay manang ya setak menjadi Siti pamulanna kagak Siti kohe alhamdulillah jadi dia salah setak cuma tapataru misiti napa tapataru setak sini na tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah yang ketiga memotong hewan yang dijadikan hakikat beda tabe ini penting beda hakikat si bawa macera anak dia itu napada iya ko angkat tong macera anak tak hakiki lalu yang tak sebelum mati iya ko angkat tong nadina hakiki arina na mati dia nawat dimalingi syafaat duwe to fajajan nari dino siwalik na fungan la ta'ala iya tu diriono makadami macera anak ya senge macera anak asal mapak darah namo tanya bimbi sapi jadi toh namo manu mi jadi matu macera anak kaya senge macera anak yang leru darana ni tendak kunirona lafongan anak isure mende sandrona ko isi ta kasoro makadami te macera anak jadi ya ko kato icera mirioro tahake kalale ale nasabab beda macera anak dengan hakikat iya ko hakikat dua rupa memotong hewan yang dijadikan hakikat yang kedua mencukur habus serambian anak yang baru lahir yang ketiga memberi nama yang baik ia natu hakikat na syariat na hakikat sini na tomo-tomo lebih yang hadir termasuk angka tu biasa salah tafsiran jadi anak na asos ini ia pana hakikat na sebab mi mali pitung asona o koy asos salasan na hakikat anak na maliwangi arwas sona yaitu iya ko jadi anak ta aso sini meki mali pitu ngasona o koy aso aha ta hakikat jadi to tak pitu tuh apa angka tau jadi anak namako ko iya panak bila bajanna maliwangi itu sesok dan itu bukan sunnah tadinya sunnah apa ya itu ya ko Imam Malik masro malak bihake ke anak ta iya ko pitu ngasona ya ko Imam Ibnu Hambali masro malabi ya ko aso 10 na panah tapi ya ko fangurut ta Imam Syafi'i ya ko de pagagama ka 7 harinya oke 14 hari ya ko de pagagama ka 14 hari oke 21 hari ya ko de pagagama ka 10 balik ta hakiki tapi ya ko balik ni lafangan anak lepat ni tanggung jawab na tumoton na hakiki anak na makanya anak mesti menghakiki dirinya sendiri na sebab balik Pak ya nabalnya itu anaknya lepas ni tanggung jawab na tumoton na hakiki anak na makanya ang ketutup biasa hakiki alena ya kota hakiki ale tak aja na tapapa de anak loloy miro ikut kon na goncing ulua aja cukup memotong hewan saja ania kita hakiki aleta sini na tumoton lebih yang hadir dan itu pun yang menjadi persoalan mega to ya kona hakiki anak na kan na cek bak miluak na ya toh, nah cek bah ternyata itu ulok lului bawa lasah
Iku angka ulak lulu na lofungana na bali na lurun na malampi itu na cedek palasak. Makanya Nabi menganjurkan mencukur habis serambu anak yang baru lahir. Apa ini gundul? Parwani nama kunrai, nama makunrai. Arwani nama kunrai, mangai. Nah sebab hakika itu berasal dari kata akad, berarti dua makna. Pertama, memotong hewan yang dijadikan hakikat. Yang kedua, mencukur habis serambu anak yang baru lahir. Jadi dia nak kareci bata cek dek. Ici kuruk mana yero ulak lulu na lafunganana napa ipat itim basyaga tanak na salakai napa tabagai fakir miskinnya. Maka itulah hakikat yang dibenarkan dalam Islam. Makai titani. Ya kong kana anak na icik bami bawang ulak lulu na dini gon lulu mana ngi. Ya nama lupa itu na icik di malasa na mujik na tapum yang ibulu ketuh. Ibak balakas si mesemeriwut. Dan memang itu, makanya itu Nabi menganjurkan mencukur habis serambu anak yang baru lahir. Nampak ini termasuk angka tu biasa. Ya ko jadi wi anak tak apa, tak iro biasa irun na ilemak di. Ilemak, pura ilemak aga tatanangan. Kaluku. Aga makna iro kaluku. Supaya malongi-longi. Supaya malongi-longi. Iya tu ya tomato teriulo. Maiga senungan nah. Yesenge senungan ilalena agame itu tafaul. Dan itu nabi tak napudila da tuma senungan. Apa sinin na parabo rumah tangga na nabi tang kamana nga senah. Mapamuli sandala na pakaian na dan na cantik na kan kamana nga senah. Mani tumotot tak natanangi kaluku na sebab itu kaluki siumur si bawa tawi. Siumur. Makanya itu tomato ya kalau siapa bini yang anak-anak nisajik maka dah ko boleh angka anak darah. Ya ko kuyulona na tanak bolana anak darah itu ya ko bandri bolana kalolo. Jadi napai lalu ni semme tu nak kadang anak darah kilala boleh mika makutana boleh bolana nak kadang ni ya anak darah. Jadi manu metu matan resiri metu tomato teriolo. Iya pudi makurasiri. Amakoroh ya dari tadi langsung lo tapoi. Padahal ia tomata tak kometom itu maknana. Yang kedua malongi-longi nama lampi sunga mak baraka akatongan nah. Makanya itulah yang dianjurkan tomata lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ya tuh aja mancaji masalah terakhir. Mega anak sama na yelenya akidaran na yuruna tomatona. Isuri lawatan lo tamurang kaji anak ye kolalo yuruna tomatona sama na je mirupa julu pada tidur lampa. De napa dari riolo ya je riolo kotolalo tomata betabe kuyurona tomatu to doro pada kutolalo yurona datu na ye je nanai makoke bahkan kaji weje relong puni tomata na sabak warang para rela mak biangi amun na kuirin na jurah magi de na nule makaresyo tomatona bahkan kato sogi mak de pelori sadena nakadai kalalo kega mulak birang oleh ko pangkat jabata warang parang tapi dengan catatan alinga atina induk suruh tak ko lepukan lo manawa-nawa rewo lo bolana letu bolana na bukai tangat na pintuna takoni te bangku kami na materengi na rampu boleh kawan-wan na matangangi matino lo fong induk mak da pirisa dena nagiri na pacinga bawa cek di ulun endo na napa nagiri tu mau tombalap yang hati. Terbayangkan itu pangkat jabata warang parang dan ini banyak yang terjadi magai lenyam metu akadir na wija-wija. Purana nagiri ndo na napasarangi na leti ulun na watakalena na sase si arona na koti jantun na lari si patiri tangana lalangi buwan la pungana na tapagala ko rajue na luru makden na jantun na indo na namacarepa araja aku wasangan na puangi metik jantun indo na makadana agamu mapedi ditoga na darah utumu ditoga na darah linromo onro batuana papujin na tumoti lori wija-wijan na tumoto malapi yang hati. Makanya tabi amalkan ini bu. Ya ko ang kamiki fatinulu wija-wijatta. De na foji mak bili baliye letuk balig na fakasuasu tomaton na napitangi melet de cilino akhirat. Ya ko melo matinro anak tak pertama talusiran lalai di induk. Aja tapah HP lebat. Ya na mancaji masalah ini. Meki mali maripan na ipapasa HP lepunganana iya payale HP iya kumamatin rona ya tona ya kobato isuro tiapa jam makada jolo matu cinampe capu jolo
capu cinampe masuro induk na tiap aja tapi tiap kido mari mendidi anak salebasat iya kui papas sahapi lepak toma-toma lep yang ki adik napa ni agai gorengi ada pekido cili atau na aga ibicikangi tabacangi alam nasyarah do cili abiona inna ansalnahu napatala tasapuro arona i sapuro loyawai tabacangi salawa napatabaca rabbana habbalana min aswajina wa surriyatina qurratu a'yuni waj'alna lil muttaqina imama baligat la fanganana dina warani mak baliban iyana napa uruangi ande guru tarimang kosok kangkanna waktu tena fura ko pondok takada guru ta iya ko tiako meko patinulu iya tolo fanganana iya namo bacang gampang ala ki werino baca rabbana habbalana min aswajina latu capatna mututu na sabasalawa bikataluk mi piningo ngitaluta ko mo sapuro serat na mupat juru mati pitiki matana lelewali bacangi salawa barakat na itu akan menjadi anak yang senantiasa mengabdi apa hadir jadi mesti kapak disengat tololongan atau riwal bolata jadi cicipi pakoli termasuk okoki do cili atana ya pemilu matin roh mepi matin roh aja nama tangga mandai nata bacangi aja mepi matin roh ya depeni namo ya kong katau macepi nade nami loru bisipat nata pakutoi roh ay ada nepi koda je ustaz macepi ne namo macepi ya jimatoh ay depeni do cili atana tabici kangi alam nasyara do cili abiyona inna ansalnahu tasapura rona tabacangi salawat tatutu nasabak padogan rabbana habbalana min aswajina wa surriyatina qurratu a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Sini na tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Saya kira inilah yang saya sempat sampaikan pembagi-bagi mancaji wibaraka kata jangan lori idi manang sehingga nantinya ya anak ta menjadi anak yang soleh dan soleha anak dina kana lucaki fakitan na tomoton na sebawa rekada dina lo atina tomoton na sebab pangkaukan na tofada salama siliwangan mananungan salama riwanu wadino salama riwanu akhirah akhirul kalam Allahul mu'affiq ila aqwami thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.